Talatibyag! Isagsagot ka na kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y nga estasyon. Kit ita! Adto'y ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao akunana. Awan serbi ti kinasayaat mo, no apal tumot lang ti agari iti puso ken panunot mo. Tampok dito'y programa tayo. Kas Talatibyag! Insan, umayak man agpatulong kada kayo nga agasawa. Nay, apay manang Rosita? Anya tinapasama? Intaray ko ngamin ni Manong mo idirabi iji ospital. Kad ko na ti doktor, akasapulan ka no ama operaan adagos. Ay, kaasimot ani Manong. Imasidaga kung kadagiti amin akakabagyan. Awan mo't kano ti maipautang da kwarta. Ay, mano ayat ti kasapulan nyo, Manang. Uray 20,000 lang kumading ko. Ada ka di maipabulod yaw. Sige, mabitlaang, takasaritak nila kay ko. Kanubisin samot nga gilanlansa. Tartaray maanan dalaang ti atap ti balay mi, Manang. Mabitlaang tapababaek, taibagak akasapulan yung ti kwarta. Lakay! Isardang mo pa lang day tararamidam. Bumaba ka man, taday bagak. Wan bakit? Mabitlain. Apay bakit? Ay, adan ni kasinsin ko, ni Manang Rosita. Intaray nagayam iji ospital nila kay na idirabi eh. Apay ngay? Nanano? Saan taman lang nadamag dayta? Ay, uwan nga rod. Ay, masapol ka no, ama operaan adagos nila kay na. Iso nga umay bumulbulod iti 20,000. Ay katingkay kanaan, wadda kwartata akas taagatan. Jack pa'y matkit din na i-deposit, dya inururnong ko akwartata. Kayat mo, ta ipabulod ta kadakwada? Kahit kasapulan damit. Kasimot ni Manong ano saan ama operaan adagos. Sige nga rod, tayo nakalaan tayo kwarta. Pag merienda ang paimot ani Manang Rosita, pag-ururayam iti nabayag, ngam di mo pa'y pinakan. Intimpla akon iti Diyos, kan inikakmutan iti tinapay. Madaman nga agmirmerienda ijay salas. Oh, Manang Rosita, 20,000 amin dayta. Agyaman nak ading ko. Dakkel at tulong dayto kada kami. Kat asino nga'y tagtitinulong? No saan ada tayo nga kakabagyan? Alakad inak nga ruden tagdiretso ak ija ospital. Nilakay mo nga'y tagpakada akan ko na. Ay na, busy pa'y lang iti araramidan na, Manang. Ay, adan tuman ng trabaho na ijay construction inton bigat. Iso nga, isimpa na pa ijay atap ti balay may. Ibagak tulatan na nagawid kan. Sige nga ruden ading ko. Innakon. Agyamanak dito'y impabulod yu akwarta Awan anyaman na, Manang. Sige, tamapan min to bisitaan ni Manong ija ospital. Anday ko, nagsakitan to yung operasyon ko. Agidla ka pa'y laang ngamin Apay ay apelitom ti bumangon. Anday. Kahit kung ro, dagawatan, day taprito akar ni ti manok, tamabisina kon. Ay nasaan ka pa'y laang kano amabalin amangan iti ado. Nagkunamot kan ka. Katsakbay nga inoperaan da ka, di dakbay pinakan. Jay doktor Basi-basit pa'y laang kano ti kanam. Kan linugaw pa'y laang ti mabalin mo akanam. Lugaw! Kasano ko mga pumigsa, ngayon lugaw ti kanak. Ay na, ipakat mo man ti kinarawat mo ako nak. Surutem at imbaga ti doktor. Irwar na ki din dito. Diyak marami ti kahit kung aramidan. Kayat mon ti rumor adagos. Tapno mapan ka manen aginum iti arak, kasta ka de. Kayat ko arumar adagos. Tapno makan ko ti kayat ko. Linugaw nga rod ti kanam. Di mo man ipapili ti kayat mo. Una yan. Iso ka di dahita nakamalukong ti kanak. Wan, ginatang ko alinugaw. Awan sa way karni na. Agbiro ka pa'y laang mat iti karni.
Pakpakawan. Diyak kahit na kanunday ta. Ay na, nukas tala ang tirason mo. Ibagak nga rod ijay doktor. Adi mo kayat timangan. Tapno agbayag ka dito ospital. Ay, una yan. Kanak manlangan. Agpili-pili ka itimakan. Di ka kat agyaman ta na operaan ka adagos. Kat agbyag ka pa'y itimabayag. Iawat mga ruday ta nakamalukong. Taka na ikon. Nagadoa sa Dayta. Ay, ikatam takot tsara. Diyak ka sa pulan day ta. Kasano nga rod akanong ngay dayta? Igupag ah. Anya! Ay sus! Kas kamula agig igupon itidigaw. Nay, nagbeat ka na na-discharge si Diya Hospital, manong? Diyak kahit agbayag ijay ospital. Adadangag sakitak no adak ijay. Kan nagbeat ka apimigsa Makapag napagnamatan. Kitam kat makawayas ako na mapan gumatang dita kantina. Ay, kat nasayat ano kasta, manong? Inton umay alawas. Mabalinto man ang tiagsyat. Anya? Sika talaga, manong. Di mo't bawal kan ka ti aginom iti arak. Bawal ano maamuan ni manang mo. Isardang mukit din ti aginom, manong. Kasapulan ti bagi ti alkohol. Bayam, taintunan anay amay baganak. Umayak iji balayaw tagsyat ta. Ha? Agang angaw ka di, manong? Saan? Umayak taw. Kat addan to awit ko apulutan ken arak. Kunami, ano adda kayo pailang ija ospital kan ni Manong? Ay na, agganat nga agawid ni manong mo. Iso ang agawid kami. Kan napigsamot tan. Nagbiit ang naka-recover Wan matkit di ading ko. Iso na lang, tamasapol ka nung ag-follow up check-up kada lawas. Ay, kasta talaga, manang. Ngamin, i-check da, dya operasyon na. Wan ka no. Jakmat amo ngamin nga umay kayo. Awan tinaisaganak akanin tayo. Ay, saanin ang masapol, manang? Di magas kami pa'y ngamin ija ospital. Kat kuna daan na discharge kayo gaya man. Iso ang nagdiretso kami dito balayaw. Ay uwan ading ko. Jakmat na iteksan. Kasano, busy akmat ngamin. Sana bale, manang. Tinapatag, mayatan ni manong. Wan ading ko. Kat sa dinong ay ti papanay nyo ita. In kami pa'y agpalingke, manang. Ay, kasta ka di. Ni, tricycle yu ka di day ta nakaparada di ta sangwanan ti balay. Wan, manang. Motor laeng idi. Ita, tricycle lang. Imbag lang nga ipaspasada nila kay ko no awan trabaho na iti construction. Kasla ka barbaro at tricycle. Wan, manang, baro. Sa bali at talagang ti asensado aading ko. Saan mo't, manang? Nagagat lang amin nila kay ko. Ni, ayan ni Manong mon tapag tumarag ko man iti agas na. Ay kat agis istoryada akan nila kay ko ijay salas, manang. Ay. O sige, tamapan kami matan ka ni Robert. Sige ading ko. Kat agyaman nak tabimmisita kayo dito'y balay. Nagbeat ang naka-recover ni manong anya. Win nga road lakay. Kaya't nakit di ka nun ti aginom iti arak. Ay na, aginumpay lang iti arak. Kat iso ti makagap o ti panagsakit na. Arason ti pan nakaopera na. Agang angaw la siguro ni manaw. Nalaing ngamin nga agangaw kay. Win nga road Angam, lakay. Awan matan ti dakdakamatan ni Manang Rosita. No kaano da abayadan jay binulod da akwarta. Apay, saan nyo nagsaritaan? Sakbay apinabuludam? Awan malagip ko ang nagtungtungan mi akas ka. Bayadan dan tumot la siguro adagaws. Si Kamat. Ay, masapul nga agbayad da Takasapulan ta ti kwarta. No ipatarimaan tan jabalay. Oh, asidagtan iti palengke. Umunakan to ijay, tay paradak pa iti tricycle Sarunwan kan tao. Ayun nan, makita ka karne. Ay na, itay mo pa'y akiwar-kiwaran day ta nakamanlukong asidaan talakay.
Birbiro ka nga ron ti karne. Nagkunakan ka nga adakar ni dayta si daan. Kunak no iso tinapan mo ginatang. Ay unay kamutain. Napanak imutang itibagas na awanan maisaang ko. Anya? Na, apay akas taunay ti sidnao mo. Kat manong aldaw asaan ka nagtrabaho. Unay katikas to'y abyagan. Agbirok ka pa'y ngamin itikar ni asidaam. Kasano apumigsa da tao no kas taamay akadigdigot ipaspasidam kanya. Napigsakan. Saan mo nakasapulan ti karnay? Agdardaran sa pa iti operasyon ko. Agdardara. Ah. Kano ayabanda ka dagiti ko kumparim amapan agsyat ka nagalisto ka. Naa. Ngam no awisan ka amapan agpa-check up. Agkakapsot ka. Ho? Check up nga. Kinapigsa nga rudoy. Apay nga rod asaan ka amapan agtrabaho no napigsakan ako nam. Ay, jakat timangan. Lugaw mo't abalatong tisidaan ngayon lutong. Awampay karni na may. Nasustansya day taado ti marunggay na. Naimimas no adda karni na. Nay, nalpas gayam ti opera nila kay Mount. Uwan tata. Ay, iso gayam nga gininom manag. Hay, day tangarod ti pakarurudak. Ama. Jakmet manin maanawa ama panaginom. Ay, kano umut-utang ka di ti kwarta pagpaopera na. Ay, nakalam nga iti kwarta. Napanak imutang kini kasinsin ko a Feli, tata. Imbag ata da kwartada. Ay, mayat ngamin ti biyag day di akasinsin mo. Ay, nagsingput ka na anos ni Robert nga asawa na. Awang paibiso na. Uwan nga ron tata. Kino nakitak di ka barbaro at tricycle da. Nagbid da nakagatang itibaro at tricycle. Madamamit nga ipaparami da di balay da. Ah? Ipapaaramid dan? Padpadakilan damay. Nayunan dan sa iti second floor. Asinsado at talagan ti biyag ti kasinsin mo, Rosita. Mayat ti biyag da. Kano ilan sa laang ni Robert J. Atop ti balay da idinapanak pimasyar. Ay, patpatarimaan dan. Nagado ti nakita a karpintero nga agtrap-trabahaw. Ay, day tabalay mi ti pakadanagak tata. Sapay pa nagbabagyon. Agangin lang basay. Ay sus, maitayaban ti diding kan atop na. Ay, kay bagam kinlakay mo tatarim na. Imbis mapan makininom ka dagiti gagayem na. Ay natata, nabayagan nga ibagbagak day takan kwa na. Ngam apaan naklaang. Ah, Agmalmalam nga agsinsin nung bat kamay. Bakit? Kasapulan tan jay kwarta nga impabulod mo kinimanang Rosita. Tapno malpasan, dito ipatpatarimaan ta abalay tayo. Ay, uwan nga rod lakay. Masapol amalpasan. Iso nga yung kasingirinan ni Manang. In text ko. Ang saan mo't nag-reply? Apay ngamin nga i-text mo. Yung kasingiran a personal a. Medyo mabainak nga rod ang mapanagsinger. Si kapay ang nagpautang ti agbain. Saan mo't ngamin ang masapol ang mapansingiran kat? Iso ko man ti agdisnudo nga umay agbayad. Ang mga no di namot masangot ti umay agbayad. Sige, lakay. Inak to singiran inton bigat. Manang Rosita! Addaak! Manang! Ngay, sige mo kaya, Pilay. Ay, wan manong. Ay, nabartag kamot ngay malaldawan. Nakainom maglabasin. Ay, umunag ka. Ay, isaanan, manong. Umay kula ko masingiran ni Manang Rosita. Singiran ko na. Abay, ada utang na kang ka? Ay, wan, manong. Saan nakadian na dakamat kan ka, jay inutang na pinagpa-operam? Nay, awan mo di nadakdakamat na. 20,000 amin day jay, manong. Ay, bayam tayo bagak to no agawit. Apay, awan ni Manang? Saka mo no, sa dino di napanan na. Ay, sige manong. Ibagam tulangan ngay mayak. Ta isunto ti umay agbayad, ijabalay. Ha? Singir dagita. Kunamalan saan idaabayadan? Nay, kapay asak ti bamban ni Kusam ngay.
lang matya inutang ko? 20,000 lang mat. Apay, ti kunada jak bayadan? Di ka gungungot iti sangwanak ah. Nakailad ka mga tangamin dita. Inka man ngamin agtrabaho. Tapno maipatarimaan tamat da ito'y balay nga agir-irig. Nakapsutak pa nga ron ka puta, naoperaak. Nakapsot ka. Ngam no aginom ka iti arak, agmalmalem ka. Panawan na man ta maturugak. Pangalaan ta nga iti pagbayad ta kada Feli kan Robert. Diyak ka mo ah. Tadyak mo't among ay mutang ka. No sa anak nga imutang, nabayagan ana ipumpun ka. Na! Nakitakmat ni Feli nga agtuk-tuk-tuk di tabalayo, Rosita. Hay, marurudak ka dagita at tao. Singir dala singir. Dayta kat tijak kayat nga ugali dagita akabagyak. Singir ko na. Wen, ha, di makalang di balayda. Kan nakagatang dalang iti baro at tricycle da. Kunamala no asino dan asumaningir. Kasla saan mo't akasta ti amok nga ugali da Feli kan Robert. Nakadkadwak mo't kat ni Feli. Taiso ti presidente ti organisasyon ti babae. Napakumbabaday di akasinsin mo. Agin napakumbabamot, anana. Amo na nga irespeto ti pada na tao. Isu ano addaman ti madi nga ugali na. Ay, sikaday ta. Dua kayo kanila kay mo anaalas ti ugali na. Ay, Ay nalakay, nagmadimot gayam tis istoryaan ni Manang Rosita di takaruba. Tapay nga agistorya iti madi. Katawan mo't basol takan ko ana. Diyan pa utang ta ah. Ay, datamot ng tidakas. Singir takano asingir. Naglastog takano pa yan. Ay, na yan. Naminsan ko laang mat anapan siningir. Jack pa'y nakasarita. Naminsan ko laang nga in-text. Kat kinumustak laang mat ide. Kastala tibyaga bakit? Bayaan mo no kastada. Naiparamid tamat ti balay ta. Uray sanda nagbayad. Ay, wen mat kit di lakay. Apal dalaang day takadata. Ay, wen lakay. Kung nangarod tayo pagsasao, awan sirbi ti kinasayaat mo. No apal tumot lang ti agari iti puso kan panunot mo. Day tatirigat na iti tawa na apal. Tinulungam lang arudan, si kapay tidakas. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Awan serbi ti kinasayaat mo, no apal tumutlaeng ti agari iti puso ken panunot mo. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag!